mutoyi okwihaho biwa abantu bona bakubetoye kahinduka nkatawone kanso. Abatura ba Kisiita Town Council mu district ya Kakomero berarikirira munonga ngo abasa kwija kwatwa oburwaire bwesheshe abw'oburofa hamwe no kuburaza kabuyonjo. Embera y'obuyonjo nimbi munonga na munonga Habad Street ahi abashubuzi benji b'emidara hamwe n'abakasitoma babo barukorera baitu bateineza kabuyonjo. Omukuganira hamwe n'omunyamakuru weitu abatura benji nguti beine bihoroni ebirukumara kandi n'ebyo biruho bikuzire. Oburofa bwatwinganisa kandi sente ntuziha buri muntu nisha mubanja kitabo bahandika esente tuziha konka kandi oburofa bwatwingura nabo kubakazambe nerwo kuri omutoyi mukoko ejereta hituhi yaga muchiti tukamanya ito yafuti 10 mulema kutimba omwaka cyombechesa obuburaka bw'emitwaro nk'etano kwakirikira cyo kitwamo. Abatura benji bagira ngu bagerizeho kuganira n'abarukujunanizibwa ahabyamagara aha Town Council ya Kisiita konka kwashanko kushikensano ahanyanja teine buryo bwona obubateireho okubayamba naye iki kitakwetaho empunu baraba yapangishije agaruko munda kandi na toilet zonka hawo tukapima futi za 15 toilet zona ziri mu rugudo rwange neranyo nkwena bapime futi zange ya 20 bazimpe toilet basorera mbi bakuye haiga. Benardindia nabo ori chairman wa Kisiita East LC1 omre Kisiita Town Council na shababatura nabo okufayo munonga okuhangaho ebyobuyonjo kugira ngu kiyambeho okwatanisiza hamwe n'abebembezi omukurwanisa oburofa omre Kisiita ko buro mukamwana oyeka mwana anyanya eratere bamamizi galegamo nayo mugeze kugirinda kurebanga mizi gatemamo base kureta nkamoramo mutekaho then kireka ngo enyanya yitu yikara iri clean. Michael Indwa Mukama District Councilor wa Kisiita Town Council kandi chairman w'akachiko k'ebyabakozi hamwe n'akachiko akechikungu akemirimo ya district nagira ngu district buri mwaka nehereza Kisiita Town Council MP haziri kuburaho kache kuhika obukaikoro igana ezokora habyo buyonjo. Kisiita Town Council mazimituka district turabanjibwa aha burofa n'emberambi iri mu Kisiita Town Council abo kwanka district buri mwaka turabaha sente zirazira hosa obusente bukize ke kamiliyoni 100 buri mwaka icyemesa mu myaka 5 ratu around 400 million plus ezo kurongosa kasasiro ya Kisiita okigura ibikubo kandi sente ezo turasubira ngo zine kuba zirakora obuyonjo mu Town Council ya Kisiita. Twagezaho kushyikirira abakuru b'ebyamagara ahabwa Kisiita Town Council konka bayanga kugamba neitwe ahanshonga y'oburofa omre Kisiita. Gasha kwa Onesmus Tulia habwe ahabwa Tayari West.